Hublaya pi warok ki pralok ki wasnyaw suk wow up ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wada bongut bha ki wayap hadin wawan kalang thari namo ka tornado daylang wakala erba ha southern wa midwestern section ka US. Te chwa wow sedang chiki kubor ladam pue muda pi subscribe your new channel snyaw bha ye subscribe we ngat how to bell wa emhe tu khnang wa yo pten cho pi yo yigi kubor wa thame te ton sedang chiki kubor. Ha iwi ne ijia wasnyaw si iwada jia ha southern wa midwestern section ka US hey wada bongut bha ki wayap hadin wa wan kalang thari namo ka tornado daylang wa kala erba hadu wa penmi yakani ka kubor ka yukhen yong ki wayap da po chadu khat arngut we ite to sangut ha Arkansas songut ha Illinois wali ngut wan ha Indiana we dang emle ki wada wiar ki wampu emu chem ki hadu kate we kamte ka yukhen yong ki wayap dang ye ko uku we heyeto we ini ijia da viral le video chekiran san social media i video wapen yo wa 1 hour tali kilang thari ne tornado hejo ipor ha Arkansas we la dapat wan iya ini i video i wada viral chekiran san social media yo war ai wo pat wa jet i yung isem ki bro wa pat lut ki ding ki